Ngài play sngi buram besuk John Petrus pada Paulus berkuai kibalong kanong rim kepas kem haga sedang ya kabalang kebau Jisu laseng haga dipertai bau Jisu la ibet bajit ikibriu patlot nak benda berpiang yang himah bicara. Ni Ibu Petrus yuk tiak lenter, telot tapi yuk tiak. Ha ulum tabor, haba keladur Jisu, ulai yuk tiak. Ha keperga semadi habu Jisu syak syidom, ulai yuk tiak. But laban ong ba haga por ke ba ujisu ujiet ye banlong uta udang buat bacan jau mauru laban ong no sim lapoi kan mawi kata lalong no kubakan dit nak jitiak kamtam ya ke wan saap aka jing em jong Petrus ya ba gula le ekstra banyak kebalik kiwe ki isendran angka ba ong tu ong ngan yap ngan em bat me kan ran Henry ita ke ketien ki kam kem shimya day aka jing em jong Petrus Henry Jisu lo ong Petrus ko Simon ngaduai nak tajami. Ngaduai nak tajami. Ba anda melawan pai biang nasa syambori kini gi para jami. Ni syam ni kini jing duai. Ba kerpang jong Jisu nam tau Petrus. Tena kali yang Jisu sim la jit tang suci de Petrus la tu. Henry uliai duai nam taju. Kata kalau kecing krau, jom kecing long lendok, kecing syak jiet tempat. Ngitip bagi melak banlek ada kabor kecing start lajong, nak kecing hok lajong. Ngilong ki bala jot, ki bala pay, ngilong ki bala pai tok not, ki bala mong, ki bala syak, ki bala penmong ki weiru. Tian rei ngitip kok penran, ibet ingi, nak bedak kam kecung. Nak kini kedau, kumbau loong yo Petrus sedit balo mipat. Ong Simon Petrus medai shisha yang nagaliang jauh Petrus ong hoi kenrat nge iye jeme besar di kalang berot jengah syarai kalang berot jengah laisin lewat medai shisha yang ngai kenrat toh Carai besar gilang berot jengah. Tinggal ngi Ibu Petrus ulai yuk tiak. Ulai yuk tiak. Haba keladur haulum tabor. Hakper kesemani. Haga jipuli benkong mentar sengiru. Uni Petrus yuk tiak. Syak set potok. Umkus lair yuk tiak sak-sak. Kan bagi pajang boleh kita duai nam tajemu. Bau lain no. Bau uyat dia lese usyania boleh kan bamon boleh tarai. Hadin balong bangai isya yame. Ngetip ba sim lakan randin syu. Loong yau Barnabas. Badio Yohanes ru aba ilah syak sempat. Hakmat ke tempel nama habala maham ya Petrus obdesyu bani alam yu Jisu bala bipan kita ngelap sialap te kila sempat yu nagaliang jong Petrus uang ya ro yu try ni somu yu play bangi rasyak sempat nama arba ni dawa sisya rasyak sempat lalu try kerat udah tambah syak sempat syak sanar pernah ngiru gini si mendarkan bagi jing syak istom ju try Bana bala khot biang yu
ban mana iu ba umdeshu ban yalap yu Jesus Christ bala bipat nagaliang Petrus uang kumno ngin ko ngu yu blay ne yau bri perkat mapi ki Sanhedrin kat pi ki rang ba long do ki Farisi Sadusi ngan ko ngu yu blay ne yu bri ngan ko ngu ba yu blay le yang akan bemot bat kata kalau penlong sisa ia kabalang akan skem teriak ba tahaki hajar senam mentah kejing syak pecistom jo kabalang kampat kut hapun kerukam nadu kaspak senam ke benengkong laburi jemani buri ki patsya Roman ki lakwa man pendujat ya ka ya ki Kurdistan kamtamu Niro Upatsya Niro King Klik Baklebi Lakwa berpedujai ya kan yang Kristen ulah thang daldi ke bentai cengkarum bala kena bagi di Kristen ki batang ulah pencitom iki lawan ra iki Kristen kumi ki masih ki pelang ha ka arena ke jing yele kai sports Balai ayu bahangta ban penyesyok para Kristen hangta ban penyelekai bat kising bat ikla kising di bala pisyak tangan de kita yau la pelaj ki ban cubam ya ki Kristen baik dengan firm go over this pisa syam ni gini lesi ngi ya kan ki masih pisyak system joki Kristen ngim don't shoot ni ngila sok palat ngim tenang kena daw ngim nang bat kin koru ya kecil koridor jong kan ni kecing ngidon kam syaban yokor ya kecil syastom ya kan senam ke bola play laki apostol laki martir bar koi ki apostol kila yang martir like now Yohanes layap na kecing yap natural death Reber koi ke apostol layap Apostol Thomas dari India layap ha gakti joki taki Hindu ki bala penyap udak ba syudung udah usum ha ka cenga boduai ulah pet na shalor luk re kilawan ban penyap yuamta tapi lej menta syamatra samela mailapur hin syem dia ka jaga kabala kakrem kabala ring Thomas bat kunjuru ia ka jaga ha kabala penyap iu kayen ka man ia mane ka bahek bahamenta ha ka jaga ba per apa kila lej banyalam tina ka kadang yu i wa kumno Petrus hadien baula di Kristen ka syapat stom kila syapat paham ki sing kila penlong ye Kristen ong dei history nong thọ history jong ri perthei dei walo Kristen long haki nong haka nong barum la pilei permit ndon kamban ra syarak balai ba ye Kristen la thangim la te haki hakawe ka ding bala thangim yeki te kala tengsyai nak we ke cakap siku jaga aban hikai begitu kibabut yo tau Jisu Nazaret kin long tunne Henry kinang bot kinang shlur ladon kapor ha bau Petrus ulamot ban petno na room desi ban pelaj jadi nak jing sya jaga jebet stom jong niru patsya niru Henry halenti Jisu lapau biang ulapau biang awu Jisu balabai kadik pena tena kalian jong Petrus ukeli yau Jisu kata keji pau Covadis Domini Meneshe ko kenrat Covadis Domini Meneshe ko kenrat balai me ba biang kadik pena na kalian yung Jisu ang kumno
lada pide ban i ya gilam rod janga ngamut ban lebiang serum mentah ban syak sangat nabian sasisi hangta nagalian jong Petrus ukedit hage cakaban pet do kadang barum ulai hai biang hage kadang barum balat pipe ke film over this nagalian jong Petrus ulai yo ji slur habul yu Yesu bala sanatna ba syak stom babak biang dikena habaki Kristen kidang syak stom beng ula yeng hanta nak jerong jong galeri ula ong kukun bayi wat nom ti wa bisa stom bisa yam tau Chris pilej rekat betu pio e kecing job jong jemipat namar balai namar uniru usyar tangah kini kiniak sedem Henry Jisu usyar jodam buat hangta ki Kristen kepada hangta habak madan habak lagi hajar buat bekai kini kecil sports kila ruai ya kata kecil ruai kila ruai ya ro yang ngim ting show baniap hamtam habau Petrus ulah berselur lagi buat kado ruai yang Petrus ro la sana pernah but kajing sanap na ibu kalau no om day shu kikjat siapa lagi kikjat cedrong klik siapa ulang ngangam long berbit bangan syash dengan cayam kebayam terai di mentah lah sanap na ibu halaru lumbatikan hagaba mentah kayeng mani kemakrau jong Petrus bukoi kabasilika jong Petrus bukoi kepada kayeng mani jong kipub hangtu hapo kadon kemet kum kani keduan hapo hangtu kadon ke underground kali ke basyapo kamala basyapo kadon kemet yap ai kejaka tep yo Petrus bad ha kamala basyapo kadon kejaka tep kipub ngilale jeruk bad peji kani kejaka tep jong kipub te re ya ho ya po proses te am shim tep shiong tu marujiet ban tep no hakoi pan ki mani hapo rom ka Mary Major kamot kadika yu mani ba he ka we ni mani ba he tingi i bagi Kristen banengkong kumali sneu na kijumpuli ka banengkong kila sya shitom kila sya jenjar Andrei ublei uladon lengkat bagi bila sneu bakumno ba nagaliang jong Herod ula ban ben bad ula peniap yung Jacob badu para juu da ka white lam ki wen ke pastol ti kata kalau kata baului bakal pasau bahai ki ju ki om ade manta magi ju bi de betep ki bisni balai Yesu syayap kata ki bisni oh Yesu lalaban kring simun bah ha kecingei batmai du wang bakane kecingei persyai kecingikai jong Moses tien rei nagalian jong Yesu shimla ulaong bangam shimlawan ban penduk pendam henrei ban penjanai tingi bak tagi ju kila kemen tien nagalian Herod menta target sayo lidar kai mano lidar Petrus set patok you lihat sengaja wujud boleh berengkong yuk tiap biang hakata kijing set patok tenre kumlai syai ke sengi la de ban kai kli u la de ban sedin pasi u nagalian jong angel ulawan kapalang berok away kala duai nang tong Petrus misya mengnemo hakata kabir ke Herod usasai u syabar hakata hi kamit habau Herod unsa sei u syabar Petrus tia apden arngut isipai kergom tiapi sendah ti lateu lagi kenjeri arteli bagi nak karo ada kerdop ke pira ke patok hakmi wangel trai lampau bat kejing syai kelap haba haka kabra
Bat la kata yo Petrus nak krung la kersiu yo om kloi kijoi. Dagi ketien juga ngel kita gi kenjeri kilalai. Nagi ketiju nagi kejacu. Kata kalau ba ke balengo Turiang tu baik batuk hong gijuti jempi wah mangel badwa le kumta te wangel ulaong kutukup ialah kejangkup batu buat ialah hingga kampela te ulambi syabar badwa buat yu syemtip bakata ka bau angel ulale kalong ka basisya berkat bagade kejing ru kejing pos sniu berkat bagade kejing rumah tenteng kejing im jengi ru kejing pos sniu semua bakalong sisya te di Petrus berkat kumta ulah tarai bagade kejing yu ipau anda ulah yai light ia akan buon pira ka banengkong bat ka baar kemudian kilayai kemudian Petrus kiklem yu i Petrus long kumu munsir la duno ia kata kejing lomet klemi dia layak lembah kata ki kerdop nar ke bialam sipok nang ba ula poi tak kerdop nar ke balaya lam sipok nang ba kata ke kerdop kala plihi dalade te kila bi sabar bat kila yai arsut kalen tiba bat kendit pangelu la ino ibu te Petrus ulah kendit penriu badluang menda ngatip bau trai ulah pha ielau angel ulah pelajanga naga keti jum herat bat hakata baro bat nakata baro ke bagi pai kila kemilenti tementa kila kemilenti ba kasngi kebut kadi kasngi jong kajing sedien pasiu hendrai menta kajing emoy layai lembah kita kinang ap karot kisipai kita ap sertap wehding wepat klem lele kaget nar kelapli daldi kei kani ya kabalang jengi ki kerdop kedujok kinang la kumelong yo Petrus bade mau bapan yo syabi mana kwa banwan ya lam ni ban IP kene kejing berkat ki Roman skide ki bal syari pertei ki patsya kahima Rum kahima Babylon kahima Persia kahima Egypt kita ki paru kila dei makrau do kata-kata laong bakile se kinom yapshu hendrai menta ke ke masa undori la pilei pe turus ni tang yaki mau tangi pergi jaga bawa kane kade kan jaga bawa haru mansua utei kade kan bah Egypt berkomentar datar penrei kim don borshu hidai tangi jikan ma penrei ka hima jumlei kabalang ba i jengi kabade ba seng doblei kabagi ngap itu kubor keleng pertei menta kibriu kila wan pai biang wat itu kibalale pejak ha Amerika ha France nios ngau kubor musul tenat ba kini ki first world country ba kibri wan pai biang nios ngau tu ia ke jinglong kordor ke jinglong thli klem kanyam menta on yo ka conversion ke jingwan pai naki balang bapher pada kejupor naki niam bapher balik namar ba kade kahima kejumle kahima juku kan job ladon juju nalor keji perkrau shu ka balang jit se udah we radba ubalalong no sistem ka balang Paulus apostol ubala penyam Kristen ubala betong iki ban set patok iki Henry ublei legit kena kumbau legit yau patsya Roman Konstantin Bakrau agasnem laispa arkosane bama udio udlong ban unang perpriang ya kecingnya Kristen kumtaro mata nakalian jong Jisu ujit sayo ni udang persya ka balang ude Paulus halenti sa Damaskus
Sol balai me pen sitom benyana. Bat hangta. Lamatlah. Lai ibiang lagi simatlah. I lah yo iya ki berkoi. Lagi kemaju Yesus. Lalong unong ya lapak rau ya kejengge. Ya kejengge. Unong hikai. Hamda melawan ra iki gentle. Om ni tagi kicu. Ya gentle bagi long Kristen. Kan yang Kristen kelah. Pur setelah pertei. Mengama piru ide kita ke gentle. Hari mentah ni lalong ikut je ublay. Tu kita ingin luar ide mi ublay. Rengkat baru Petrus baru Paulus. Bagian kumoong Paulus akan cici kemaan Timotius. Ku ide ngelapoy klipat bangan syaknya. Kepor jom kecing khatno janga ngelapoy. Pasal tu ia kesni cium juru. Ruang yang kini Kristen Timotius boleh kumukun juru boleh wei nak bishop. Long mata kalak kebentai janga kalau kot kerja kebentai jepi ko kun mai ko Timotius kun ko Timotius mai nga kalau ada pi kebaang kulo om ni tak bentai janga Paulus ni tak mengapa terus le ni semua pi geng ma pi ki pai chung belai pi di pen priang ni kan ni kubor babha ngala dep ka kamram janga wadong ba pim don e banle pi don ka kamram te balai kuma ong Paulus mustol ngalapoy klip mat bahasa syaknya kapor jaka jiklan no janga ngalapoy ngalele ka tma ka babha ngalajop ye ka jimare thong ngalari gendong ye ka jingge nadu menta lapen up na ka benta janga ia kepan sengat ke bahok ia ke bau prai unong bisyar bahok ulai hanga akan kesni bat tang hanga hi dan rei gitu baro aku blak milenti dik ia ke jingwan pau jumu dan rei prai ulai yeng bat nga ngak Paulus pistol no utrai ulai yeng bat nga bat ulai hanga ia ke jingklan ban ya lapurai ke ketin kenang bagi gentle baro kin dubios ngeu ya ka gumta la pelai jana na ka sentur jong using ka jing jenjar jong Paulus ru kandong kamdei ka bakai kanu sensu la kwa cha u temau kanu sensu la jan yap jelap kanu sensu kanu lamut bat penyap u nomor giju ki saksia yu nomor wi la nyau yo la nyau yo Paulus udang syakala ya kan yang ju modor kini kiseng la no apa ku ki saudak la don we wa syakala ki kwa ban penyap na yuta bau no ya tu ke baka ki le ki te la ban no ya Paulus wa to por la nyau kum saudak lah kuat yu ban penyap ten rei ulayo kai tak ki slur bat kum curu nak kalian Kristen ru di Kristen lagi pada ban ngai ju lese ulai u muspai usuan pan boy tit boy le men le hok ban Kristen ti nak kita ki try breu ki badai ki Farisi nak tuat u bat pediam nak Kristen kita ngatatin sepang cubu modor nak kalian kecing sneu jong Paulus ti Henry long no kumta la pelajanga nak sentur using kadai utrai pelajanga nak jing sniu barok badun rianga nak mentak hima beneng jamu hau kalong kaburam junam la junam wa ong ini kentin yang abat im kalong ukres bad yap kalong jing mentoy atu mengama pingilak berpoi situ pun bad kumta yang aban im kalau ukres kordit yang ala tengah menyalap gospel junutra yang aban im kalau ukres banyap ke cimentoy kemudian yap ke cimentoy itu te kini ki apostol kini ki nang no ki ai ngi ke cingai ki don ke cingai bakrau yang tai changa jumhi to ngi sotu
Bah, lada maki ke lele syidam haduk kan ni. Bagi dia kan ni kecingnya. Ngiru ngidam kan ram. Banang ia cucu ialah kecing kecingnya. Ban sakhi labah kecing jengi ya kan ni kecingnya. Ban imba ya kan ni kecingnya. Kabal ai ngi kum kaspaba. Kajing kaspa ka koridor bu kata-kata. Bang melaban tiet tak pisah. Bang melaban tiet tak siar. Ni dak jaga. Rei kadi kaspa kebanyalam ini sya kajing embam juga. Eniro you Jesus Christ.